राजनाथ की वफम चाउथोरक्ले कांग्रेस की माइकेदगी ऑफिशियल ओइना अमदी पर्सनल ओइना अपॉइंटमेंट लौनबा जरोल थाकी हाइना सेंगोरक्ले अमदी IMC की वोट हाइदोकपा हौख्रे मकाताना वोट मसिंग थीबगी थबक चथरे खुरमजरी ISTV पाव मियंग ताबीर सुमुतराम नोकचरे हौजिमा पुंग पाव यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट खेत्रीमयूम बाबानंदन लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमदा ILP गा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना महाक मसा अमदे प्राइम मिनिस्टर उननबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की अमदे मणिपुर गवर्नमेंट की माइकेदगी उननबा आई बच्चरोल पिरखिबा लेते हाइना ngरang phungdorkiba wafam sauthuraklei ngasi manipur gi deputy chief minister gai khangamnadi hiramasi matang da india gi president prime minister amadi home minister da aiba cherol piduna haijakiba lei haina sengdokre deputy chief minister gi residential quarter da ngasi ayuk pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makhatana hiramasi gi matang da manipur gi chief minister na aiba cherol piduna ayaba longna bo honakhi ngasi gi matakta personal dio gi mawongda aiba cherol piduna athuba matamda unanaba haijakiba lei हौजी संगसिलिबा ILP की खोंजंग असि लेबाक मियामगिनी मसिदा खेनबा वफम लेते लेफम सुथोकते येलोमी कंसी हाइबनी हंदक दिल्ली दा चतुना दक्षिणनबा इम्फाल थादोखिबा अदुदा बीजेपी की लुचिंगबा सिंगसु यावरे मखोइना इंडिया की होम मिनिस्टर अमदे मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनदुना दक्षिणखिबा अदु बीजेपी खक्ता उनबगी महुत्ता पुन्ना उनबना चुंगनी हेना लेबाक मसा ताबसु ओइगनी पुलप चलगा तोखाइना उनबा हाइबसी साइडलाइन तौबा थौंगनी हाइना लौगनी मियामगी इशूदा क्रेडिट लौनबा होनबा अचुंबा थौसिन नते क्रेडिट लौबियु तौबतबु मियामगी ओइबा इंटरेस्टु मांगनदबा चुंगनी हाइखे तसेंगना आइबा चेरोल थाखिबा ओइरबदी पाउमिसिंगदा कॉपी अममम फंगनबियु हाइना दक्षिणखिबदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना ngasi ayuki pung 13 da indigo flight ta delhi chatuna khongchat saruk yagadaba maramna taha ba oina thuklagani delhi yoraba matungda fax ta tharakke haina deputy chief minister na thajaba piramke prime minister home minister adige president of india mafunda ekoi all political party delegation saptuna koi unana bok thorang li matam pbu hajana koi e se kuire the officially ibadana tana honorable chief minister masamagna personal letter ma prime minister da home minister da ibisu leirabani same delegation chatlaganda tungan sideline da chapasisi masi id akoi marak delegation all political parties doladoli khakta issue se ko fully highly apun saktamama utuna yan effective hanna ba hal chappa khongsa do kitang मधुकी इम्पैक्ट तो सोंतर हनगदरा हाजना आई खले आइने जी आई थमजनिंगे मधुदी बीजेपी सिनाउसिंग क्रेडिट लौबियु लांजो हाइजखरे सेंटर द लेब पार्टी म ओइबने मरमदना थौदांग सि खितंग चाउन लै मरमदना खरा कनगन तोबियु अखोय चप्पा चप्तब मखोना कन्न हाइबिरबदी आइदी इफेक्टिव से ओइगनि ने खले मदु चप्पदो तुंगान उनबदो अखोय ऑब्जेक्शन तब नते कोई ऐसे delegation chapani ko pun unaradi laba macha hena tagadra akoi apun basaktam do hen utpangam gadra haibawani JCILPS की कन्वेनर ओइरंबा खुमदाम रतनबु लुपा लाख मंगागी वांटेड लाथोखिबा गमरी लेनना हांखिबा वाहंगी पाखुमददे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना वफमसी लोगी खुत्ता लेखरबनिना लोना महाकी खोंसत कायदना चलकपा ओइसनु मीना पंगसेम संजिनबा याब्रा यादरब्रा हाइबा थिजिनबा चंगी हौजिक मक इन्वेस्टिगेटिव स्टेज ता लेबना हिरमसिगी मतंगदा थोइदोपा वाफम फोंदोकनिंद्रे हाइखे केसेगी माहिरोइ मंगा फाखिबगी मतंगदादी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मखोइ मंगा जुडिशियल कस्टडी दा लेखिबा मरमना खुदकता थादोकपा यादबदगी मतम खरा चंगबनी लागिबा तांग 9 फावबगी मनुंगदा सोयदना थादोकना होनगनी करिगुंबा सोयरबसु तांग 10 फावबगी ममांगदादी सुंसोय सोयदना थादोकनी हाइबगी थाजबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना इम्फाल थादोकट्रिङेगी मांगोइना पाउमिसिंगदा फोंदोकलमखे अदुगुमतो वायलेंस लाबका तातारदी मदु अखोय थिंगना होनबदा मदु थोपनबा थोहननिदबा पोथोकदनबा होनबदा अखोय स्काफुल का थोए स्काफुल थोपदा नखोय सु खुद यावरो माले अदु कारो बकांदा अखोय थाना च सोएन खोय सु थोए अखोय मतुंग मनावदि सिम वायलेंस रिजोर्ट तोदम खोय होनसी हायदना अखोय ओरिता से भाप तामिनर मतुंगा अदुदि अखोय के जुडिशियल कस्टडी दा लेरबनिना खरंगन हाबिरबदि खफगदमनि
पुलिस की कमी कस्टडी के लेरबम तम ओरबदी एकता विदाउट एनी कैन से तो याबा ओदि प्रोजेक्ट जुडिशियल कस्टडी चंग्रबना जुडिशियल प्रोसेस अमदि कोन बाईपास तो यादब पोक लेरे मरमदना कोई याम थुना थादोकन होनगे हाइदना नखोय सु खोंजंग से हंदो उ हाइदना असिकी हयेंग चिचे कोगी यांगेंग न कन तो यादब तारीख नि 5 मनंगसिदा अखोय थादोक होनबगे तारीख नि 5 सिदा करिगुंबा अखोगी फॉर्मेलिटी से ऑब्जर्व तो कन लोसिनमंग फात्रो फावदा जे ता हाइदा असि मनंगदि सोसोन थादोकनी अदुगा तारीख नि 5 मनंगसा ngam ke tarik ni 5 sida on before 8 ako thadokani hadar assurance piraga jodi khoi su khongjang si khara hando again sakhi bani IMC gi mikal gi board haidok pa hokre hauji fawbada wat mari board haidok pat loibada Congress ani BJP ani na mai pakre mai paklaba sing adudi ward number amada BJP gi mirep gangmai gaiton rongmai mahakna board masing lising mari supna humbudra phangke mahaka khwaidagi naknaba Congress ki mirep Ajit Panmaina lising ahum chahum kuntra mapal phangke ward number 19 da BJP gi mirep lai mayum inungan bina vote masing lising ani chamapal taramari phangke mahaka khwaidagi naknaba lamba Congress mirep thokchom ibesana lising amaga chamapal nifu phangke ward number 19 da Congress mirep yumlembam rukamanina lising ani chatret nifunipan phangke mahaka naknaba lamba BJP gi RK binana lising ani chatruk marfutaruk phangke ward number kunda Congress mirep L Tombina lising ani chatruk yangkai matoi phangduna mai pakre mahaka khwaidagi naknaba lamba BJP gi mirep TS Bijen Singhana lising amaga chamapal yangkai taruk phangke ward member singisu board masing haidok pa hokre ngasi ayuk pung 9 dagi hauna Imphal West DC complex amadi Imphal East DC complex ta board masing thibagi thabak chathari pamdaba thodok thoktanaba security na akan mamawngda section thorang lokatle JCIL PS की कन्वेनर ओइरंबा रतन की मथक्ता आइन की ओइबा थबक अमता लखवतना वांटेड लाउथोरकपा असि अंगकपा पोई हाइना UCM अमुको अमदि उपाको गी लुचिंगबा सिंगना ISTV न्यूज दा फोंदोरकले सरकारना अरानबा थौसिलदा रतन बुन नमदुना फानना बहोनरकलबदि मियामगी अचौबा इहौ लाकनि हाइना मखोय मखोय की ओइबा मोट थमनकले माय मथक्ता थिजिनबसु लेतना फेसबुक दा युमफम ओरगा तौबसे मसी खुदक्ता मनपुर सरकारना मसे को हंदुखम थोय अदुगा करिगुंबा अखोई खुमद्रा मतंगी मथक्ता सिरिब मराना से अखोई मसी अखोई मणिपुर सरकार की माइकैदगी थिजिन खुबसन बकैमता तौदबिदा हेक्ता माबु फाबु पुंब तौरगदी हेन अचौबा इरांग अमा सोयदा लाकनी मदुगी दबक्ता अखोई लेजिरिबा सीएसओ मया माइकैदगी सु अखोई फोंदोक लेग्रबदुनी मसे अखोई खरा खंथबिरकांदा सेक्शनना तुंगमांगी कांदा खुंथांग थांगबदुना फगनी हाबा मफम जायगी माइकैदगी थमजरी चुम्मी हाबा लाली हाबा मदुदा कोना थिरुदना तौरे चार्ज से करीब खरा मागी मथक्ता ओइदा पादा खरा तौरकांदा हेक्ता मीगी लाइट लुसिन बि आबगी पोट फाउ लेबनिना खरा सेक्शन बौदी मथौ ताई अदुबु याम चुम्बा यामना अचुम्बा जस्टिस अमगी कनो मखादा तौरिबा कनो से मागी मरान से सब साबी एविडेंस मदुगी डॉक्यूमेंट लाइबा पोट वर्गदी मियामना आइदि यानिंग लेगनी हौजिक लेरिबा मियामना मोर सीडबा चार्ज दि कनासु यानिंग दे हेन दु मियाम द सेंटिमेंट वे हाबिसि माइ थमदे फाबगी कोस माइ मरम सब सारे लेरगदी ओके यारे मदु नत्रना हेन हौजिक लेरिबा स्टेज दा मा हादिबा बागी फेसबुक दा बे तोरगा फाब पनबगी हौजिक लेरिबा स्टेज दा फारगदी मियाम हेन पक चौबा हौजिक लेरिबा इदगी हेन अकनबा मोमेंट लाकनी है बस माई थमजगे लीगल की होन मैम अमन लेना हेक्ता नंगोरो मतागुम फेसबुक ता थागलको फोटो अमदि युमफम ओरगा वांटेड लाउथोरकपासी लुप अमगी लुसिंग बा मोइना दुकी मतिक थवा हेक्सांग याव यानिंग दे अमदि लैरिबा फिम सरकार से लखोललिबा खोंथांग असी याम अथुब मतमदा हंतोक्तबा तारगा दि अमदि रतन की मथक्ता करिगुंबा लाउथोइबा एक्शन असी लखोलकपा तारगा दि मणिपुर मै होलांगपो अमदि थोनिंगदबा थौदोक कया सुचे सोदना थोलकनी आना आई मोत थमजनी अमदि लुबसिनसु सरकार तफम थोक्तबा थबक तौरलबनिना मियामसु तफम थोक्तबा थबक तौरकनी हाबसि सरकार कन वार्निंग थमजनी अमरोमदा रतन की मथक्ता मणिपुर पुलिस ना चथरकलिबा थवंगबु तोंगान तोंगान बा लुप कयानासु यानिंगदबा फोंदोक्तुना सिंजमैदगी कोंगबा ताबा लंबी थिंगबगी थबक चथरी हारे हौजिक अतेन प्रेम तलौजरे
Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghan bangami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Vego Hotel. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 metric parikada ina 6% taba ngamdarapasi no ba amasung BYS Coaching Institute anima ai grade division BYS ki hostel da lejadina BYS ki foundation to revision course anima yawa ga mai pa ko sing ngamdarakhiwen. Admission is going on. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsa klubna puthok saba Oza. Bigla na check kung mga mapuparang kada kaya advance o iba growth iba. Manipuri na tana maling mo kung kuding magka bigla na number one issue na again and wishing Likla on its 25th celebration. Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for Class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE Class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com. Break matung mem taram nok chade. World Environment Day gi thorong ga mari leinana ngarang Green Revolution Society thobal athopom na sinduna society asigi sanglenda pangthukre thorong ga mari leinana laphu amadi uchara kaya athopom makha lekai gi society asina kon bang fam singda thakre District Legal Services Authority na su Divisional Forest thobal ga punna sinduna World Environment Day kam one day legal awareness program ama thobal district court ta pangthukre thamadu district and session judge thobal G Guneshwar Sharma CJM Thobal Ojit Mutum, JMIC Thobal Lamkolal Kipgen, SDPO Thobal Sankar Dev, District Forest Officer Thobal Sanazabuna Chingbap Miyakana Sarugya K. Amurumda Northeastern Sporting Association Nongpok Sekmaina Su World Environment Day Githoram Pangtukre. Thalamaduda Rural Development and Panchayati Raj Ki Minister M. Okendrona Luchingduna Nongpok Sekmai Bazar Gi Akoibada Uchara Kaya Thake. Loinana Haibong Lekai Youth Association Thobal Kianasu Thobal Municipal Council ga loinana World Environment Day gi thoram pangthukre Association asige sanglenda uchara kaya su thake thoramasida UCM gi hanagi president Yumnam Nabasandra amadi DMC gi miyoi kyana sarugya ke Kairen Bikok Student Union and Club nasu thoramasiga mari loinana uchara kaya thake Manipur Women's Foundation nasu District Legal Services Authority Thobal ga punna World Environment Day kam Legal Awareness Program amasu Yairipo Khudom Lekai da leiba RSD Regional Academy da pangthoke thoramasida Parliamentary Secretary K Megasandra amadi Academy asigi founder Laishram Surjit namaru oiba miyosing oina sarugya ke Foundation asigi Secretary Akoizam Nirupama Devina thoramasigi nungi oiba wafam phongdokpaga loinana Advocate KS Arujoina Cyber Crime amadi Advocate MD Zakir Hussaina drug ki matangda resource person oina wangang ke World Environment Day gi thoramasi ngarang tongan ba lup kaya na su Manipur gi mafam kaya da pangthuk na krihari hauzi amka na tenba ben tulobjre Hainaw gi asing mamahau pambirabadi Legere Freshy Mango Buns adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na 1200 ml Freshy Mango drink leibada Mimi noodles lemna hapchagani Champrado na fresh oining labadi thakpiyu Freshy Nimbu Pani Punamakta fresh amasu pure oiraba Freshy Science Tutorial Center Wangkai Kaital Asangbi Sahi Kudingi Lepana Paba Mahiroi Putuktuna Lagiba Science Tutorial Center da Andak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Deb Widrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yauragle Admission open Class commenced from 20 June 2016 Last date of admission 18 June 2016 Please contact Science Tutorial Center
Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na jingbasu lauthok payai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthok payai ngasi mang unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sabala ko matungina ingkali bin pimsa sinda awa je ting pang awa ba kya lagi khasatang mo rabiso kana ba phangna ba nipi macha khaktangi oiba higher secondary school ama mamang sei dagi mayam gi dama budol tam sakai asimap Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamang da nexin biro hakchangi labor somak padagi producing aktaba hakchang chokthar ba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singi damak amatta ngayaba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule bu changni sinabio Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position M. Suzaina Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Babichin, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Break matung memam kana taram nokchari. Minister Oiramba M.D. Alauddin Khan Memorial Trust ki Santang Makhada Foundation Youth Development Organization na sinduna ngarang Lilong Assembly Constituency ki manungda leiba afaba mahiroi singda mana piduna ikai khumna kre. Organization asina sinba ahum suba meritorious award yanthokpagi thoram aduda Trust ki Secretary su oiriba BJYM ki Vice President Atas Khan amasung Constituency asigi manungda leiba masak naiba miyoi kyana sarukya ke. Sahi asigi class 10 amasung 12 da first division da mai paglaba mahiroi singda mana pikhe 111 mark phamki mahiroi oina tamlakhiba punamak mahiroi Rakesh Singh student generation motivate amtoising na lariktam hena tuning section na increasement oina ngai ngasi function ni Hojik maroi ba paw mu Rajnan ki wafam South Thurakli Congress ki maikei dagiri official oina amadi personal oina appointment longna ba charol thaki haina sengdorakli amadi IMC ki vote haidok ba hokre makata na vote masing thibagi thabak chathare ISTV pamiyang tabir ba singwa mukahana khurumjare